Akui aya ngari cia matatu maugite makoretwo makihuthira gicunje kia mugunda uyu kwa ihinda ria miaka mingi matari mundu kumoria kinyagia riria muigithio mwarameheririe kia hinya na kuiriga mugunda ucio. Kuringana na injinia Maiteka uria ni munini wa murugamiriri munene wa Kenha guku Nairobi, gicukiro kiria ngari ici ikoretwo ikihuthira kiri barabara-ini na gutire mundu kiumbe ubati gukorwo agiaka kuona ati ucio ni mugunda wa muingi. If we could coexist, you actually have just to tell us you have identified a place for parking. We'll give you the technical free support of designing your highway. Injinia Maiteka ni arutite mukana kuri igithia aria makoretwo makihahama migunda ya muingi na makiria icunjĩ iria ikoragwo ikihuthika ta barabara cia muingi, akiuga mundu uria kunyitikana ni akuerwo ikinya irumu ria kiwatho. Muikarĩri gĩtĩ wa SACCO ya Eastern Bypass unioritie thirikari irumirire kihoto. Mnyonge ama mkubwa, haki itendeke kwa kila mtu. Na tungeomba Kenha wachukue jukumu yao kulingana vile walituahidi wakati tulikuwa na meeting, the last meeting ama hata hii meeting ambayo tumekuwa nayo. Wa make sure wametumia haki. Igeria ria andiki a mohoro kwaraniria na mwene kinyuiro giki kia maguta niriraringire ihiga. Ngiribotera Kameme TV, Getwo Wacuka wa Maina.